Good evening, Sanibonani, Sithandwa Zezulu. It is a great joy and gratitude that I welcome each and every one of you to our second day of our 2026 Women's Conference. We are back again. We give all glory and honor to God for His faithfulness. He has sustained us from the opening of this conference until this day, and we are deeply grateful for His presence among us. As we gather once again, may our hearts remain open. Expect as the Lord continue to shape us in the women of integrity in keeping with this year's theme. On Tuesday, we are reminded through God the servant that we serve a God who is all-powerful, all-knowing, ever faithful. The word reflected on Jesus who raised Lazarus from the dead, demonstrating that He is never late and never fails His children. We're encouraged to invite Christ in every area of our lives, our homes, our marriages, our families, and every circumstances we face. Just as He was welcomed at the wedding in Cana of Galilee, we were also reminded that God, who parted the Red Sea, remains the same today. He is able to make a way where there seems to be no way. He is our comforter. He is our provider, our healer, our strength in times of difficulties. Today we come before Him with a heart full of faith, believing that He understands every burden, every prayer, and every silent tears. He sees a passionate God. We serve a passionate God who restores hope, renews strength, and meets every need according to His perfect will. Omama abahloniphekileyo, nina enibizwe uNkulunkulu ukuba nibe omama abathembekayo nabaqotho. Umama othembekayo akakhi impilo yakhe phezu kwezimo, kodwa uyakha phezu kwezwi likaNkulunkulu. Noma izivunguvungu zempilo zingavunguza, uhlala eqinile ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu wakho uthembekile. Mhlawumbe namhlanje ufike lapha uthwele imithwalo emkhulu, izingqinamba zomshado, izingane, umsebenzi, impilo, noma ezinye izilingo zokuphila. Kodwa khumbula, uNkulunkulu akakubizelanga ukuba uphile ngokwesaba noma ngokuphelelwa ithemba. Ubizelwe ukuba umama othembekayo, ohamba ngokukholwa, owenza ukulunga ngaso sonke isikhathi, futhi omele iqiniso ngisho nalapho kunzima. Umama othembekayo uyathembela eNkosini, ugcina izimiso zayo, futhi uvumela umoya oyingcwele umqondise insuku zonke. Amandla wakhe awaveli kuye uqobo, kodwa avela uNkulunkulu omqinisayo, omnika ukuhlakanipha, isibindi nokubekezela. Beloved, this conference is still proceeding, and we have many more sermons and research coming in the days ahead. Each session will bring fresh encouragement, new strength, deeper revelation from God's word. Therefore, let us worship with joy, full heart, pray with unwavering faith, receive God's word with humility and expectation. Let us believe that the Lord has prepared a special blessing for each of us this evening. As we continue with tonight's program, I encourage everyone to put aside every distraction and focus wholeheartedly on what God desired to accomplish in our lives. It is now my great honor and privilege to welcome the servant of the Lord who will minister God's word to us this evening. Let us receive Him with open heart and pray that the Holy Spirit will speak powerful through Him. May God richly bless the preaching of the word. Amen. On my face in sorrow, and as I walk on through the long, lonely nights, often I cry when it seems no one hears me.
Haleluya. Amen. Yabingelela ntambama egameni likaJesu. Siyambonga uThixo emuhle nangalomzuzu ukuba siphinde ukuhlanganyela ntambama. Ngiyakholwa ke bazalwane, niyangikhulekela ukuba lokho engizokudlulisa kubilokhu uThixo akudingayo. Ngingakhulumi okuvela kimi kodwa ngikhulume okuvela kuThixo phezkonke. Ngalomzuzu sizofunda laphayana kuLuka uchapter 1 sifunde uverse 34. Wathi uMaria engelosini, lokho koba kanjani ngingayazi indoda na? 35. Ingelosi yaphendula yathi kuye, umoya oyingcwele uyakuza kuwe, mandla ophezkonke akusibekele, njalo kuyingcwele okuza kuzalwa uwe kuya kuthiwa indodana kaThixo. Sifunda u-37. Akahlulwa lutho uThixo. Ebese sifunda u-45. Ubusisiwe okholwayo ukuthi kuyakwenzeka okwashunyayelwa inkosi kuye. Haleluya. Sithola lezwi lenkosi-ke la kukhulunywa ngoMaria. Sikhuluma ngokukholwa ukuthi ayikho into engenzeke uma ukholwa. Ayikho into ehlula uThixo uma sikholwa, ngoba masikholwa nguye yena uyavele uThixo othembekileyo. Sibheka uMaria ukuthi wayemkhonza uThixo, wayekholwa nguye. Kufika ingelosi iza kuye nezindaba ezinkulu. Fika ingelosi zimtshela izinto ezimangalisayo ezingenzeki kubantu, ngoba mesikholwa uThixo izinto ezingenzeki emhlabeni ziyenzeka kuThixo esimkholwayo, ziyenzeka kuThixo esimkhonzayo. Manje la siyabheka uMaria, sifikile ingelosi, sibheka lo muntu wesifazane ukuthi akadadazelanga, ayikho into eyamenza wasaba, kodwa uyabuza umbuzo ukuthi lokhu kuyokwenzeka kanjani ngingayazi indoda, ngoba kuThixo konke kuyenzeka. Sithola ukuthi ingelosi yamphendula yathi, umoya kaThixo phezukonke, umoya oyingcwele uzokusibekela. Ngoba nathi masikholwa uThixo, umoya oyingcwele usisibekele. uThixo uma nathi, uma sizomkholwa, sizothi senza konke esikwenzayo sibe sikholwa nguye. uNkulunkulu uvula ngisho iminyango evalekile uma sikholwa, ngoba kuye konke kuyenzeka. Akukho okungenzeki kuThixo esimkholwayo. Lithi izwi lenkosi lapha kuverse 37, akahlulwa yilutho uThixo esimkhonzayo. Ngakho simele ukuhamba endleleni sazi, sikholwa ukuthi uma simkhonza uNkulunkulu sihamba kahle phambi kobuso bakhe singcwele. Ayikho into uNkulunkulu angeke asenzele yona, ayikho into eza kusihlula. Uza kusipha amandla okunqoba izimo zonke esibhekana nazo. Uzosipha amandla okumkhonza, uzosipha amandla okuhlala ebukhoneni bakhe, uzosipha amandla okuba simkhonze ngendlela yena afuna simkhonze ngayo, ngoba kufuneka sihambe ngeindlela zethu, kodwa kumele sithembe uThixo. Kumele sibheke yena engumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. uThixo esimkhonzayo mkhulu, muhle, uyamangalisa. Uma sizohlala kuye simkholwe, ngoba ngokukholwa zonke izinto ziyenzeka. Athi umhlabeleli umkhuleko unamandla. Uma sikhuleka ngokukholwa, uJesu uyalalela uphendula umkhuleko wethu. Ngoba uma sizokholwa, sikhuleka sikholwa, sihlale ekukholweni, sihlale kumethembeni, sihlale emkhulekweni, uThixo muhle, uthembekile yena, uyasenzela umusa. So bazalwane, bekumele sihlale emthandazweni, bangcwele bekumele sihlale ekukholweni, ngoba uNkulunkulu uyasondela kumuntu. uThixo uyeza ame nomuntu omkholwayo noma ethembayo. Ebese sifunda laphayana kuJohani uchapter 11 uverse 21. Sifundeka kanjena kuthi, uMarta wathi kuJesu, Nkosi, uma ubukhona lapha umnewethu engafanga. Sifunde noverse 32. uMaria sefikile lapha wayekhona uJesu,
wambona wawa ngasezinyaweni zakhe wathi kuye, Nkosi, uma ubukhona umnewethu engafanga. So siyababheka labantu besifazane abanye ukuthi nabo babemkhola uJesu, bemethemba ukuthi uyakwazi ukwenza izinto ezingenzekiyo, izinto ezi-impossible kubantu. uThixo esimkhonzayo nesimkholwayo uzenza sibe possible. So la uMaria benoMarta bayasho bafika kuJesu, bayamchazela isimo ababhekene naso ukuthi umne wabo ufile, umne wabo usesethuneni, umne wabo useyanuka. Sibheka ukukholwa kwabo ukuthi ngenxa yokukholwa uJesu wakwazi ukuvusa uLazaro ethuneni. So nathi uma sizomkhola uThixo, sizomethemba singabantu besifazane noma singabazalwane, uThixo uzosikwazi ukuzenzela izinto zakhe ezinkulu ngeimpilo zethu, ngoba kukho kumahlulayo uJehova esimkhonzayo. Akukho okumendleleni kaThixo, noma ngabe isiphi isimo esingakanani, noma ngabe intaba engakanani, iyasuka uma thina simkhola uThixo, ngoba kukho kungenzeke kuye. Ebese sifunda laphayana kwabaseRoma 4 uverse 21 wakhona. Sifunda uRoma chapter 4 sifunde uverse 21. Wakholwa nokukholwa ukuthi lokho akuthembisayo unamandla okukwenza. La siyabheka ukuthi uAbrahama wakholwa izinto azithenjiswa uThixo engazibonanga. Wakholwa ukuthi uThixo uzomenzela zona. Wathi inzalo yakhe iyakuba ngangeyihlabathi zolwandle. Siyabheka lana ukuthi uAbrahama wayengenabantu abangako, kodwa wakholwa into uNkulunkulu amthembise yona, ukuthi uzoba nenzalo engangeyihlabathi zolwandle. Wakubamba lokho kunto ezokwenzeka kude, ingeke iziyenzeke ngaleso sikhathi, kodwa wahlala esithembisweni sikaThixo, wakholwa. Manje nathi bekumele sihambe ekukholweni, bekumele sihlale sikholwa yizinto uNkulunkulu asitshela zona nezinto uNkulunkulu asithembise zona, ngoba usithembisile ukuthi masidlula kulomhlaba, uma sihambe kahle samkhonza ngobungcwele, uma sihlalile ebukhoneni bakhe, uThixo sizombona enkazimulweni, siyombona ezulwini, la siyohlala kahle, ayosula inyembezi, ayosula konke okwamhlaba, ayosula izinsizi zonke. Uma sikholwa sihleli kuye, simethemba, sazi ukuthi ngale kokukholwa, nangale komkhuleko, nangale kokuthandaza, angeke sikwazi ukuba namandla okuma. Manje bazalwane, kumnandi ukuthi sihambe endleleni, noma sihamba kukhona izimo esibhekana nazo, sibe nethemba, sithembe uThixo ngezikhathi zonke, simkholwe yena, simethembe, ngoba konke kuyenzeka kuye. Akukho kungenzeki, noma intaba ingakanani, noma inqaba ingakanani, kodwa masithembela kuye, uthembekile uThixo esimkhonzayo. Unamandla okuma nathi, unamandla okusinqobela, unamandla okuthi noma ngabe kuthiwa amakhaya wethu kunezimo ezimelene nathi, kodwa uThixo wethu uma simthemba simkholwa, uyakwazi ukuma ngakithi, ame nathi. Thina okwethu ukuthi sikholwe, sibheke kuye, simethembe uThixo. Yena uyakuma nathi, asiqinise, asiphe amandla amasha. Sifunde lapha ku-20 ukuthi kumaseRoma chapter 4 uverse 20 kuthi, kangabazanga ngesithembiso sikaThixo, ngokukholwa waqinisa ekukholweni, wabonga uThixo. La uAbrahama kuthiwa uqinise ekukholweni, uyambonga uThixo ngesithembiso asenzile uThixo. So uThixo mayithembisile, thina okwethu kuhlala ngokukholwa, sikholwa ukuthi iNkosi usithembisile ukuthi siyokubona. Uma sohamba kahle phambi kobuso bakho, siqikelele ukuthi sihambe kahle phambi kwaThixo, ukuze simbone yena enkazimulweni, ukuze sifinyelele ebukhoneni bakhe, ngoba ngaphandle kwalokho angeke sakwazi ukufinyelela kuThixo, angeke sakwazi ukuma nasendleleni, angeke sakwazi ukukhonza,
angeke sakwazi ukukholwa uThixo usinikile inhlanhla engaka yevangeli wasambulela lona abanye abantu bengambulelwanga thina okwethu ukuthi sikholwe ebese sithemba uThixo ukuthi akukho kungenzeke kuye. So nometha kuqhamuka siphi into nometha kuqhamuka yiphi into kodwa thina sibheka uThixo simkholwe simthembe uzosenzela into ezinkulu. Egama lenkosi alibongwe. Siyabonga uThixo ukuthi asenze nje njalo simkholwe simethembe ngoba yena uthembekile. Izwi lenkosi lithi all things are possible to God ngoba yena uyakwazi ukwenza izinto engenzeki zibe khona. So nasempilweni zethu ake uNkulunkulu enza izimo zibe khona singabantu besifazane singabomama. Ake uNkulunkulu simkholwe simthembe emndenini yethu simthembe kubantwana bethu simthembe kubayeni bethu sikholwe nguye yena uzosenzela izinto ezinkulu egameni lenkosi. Siyabonga. Amen. Go.
kuwona Jehova uvuke emangcwabeni Jehova waluka amandla wathi unika amandla emhlabeni nasezulwini baba nazinhliziyo baba zethu siyaziletha phambi bethu sithi Nkosi yami ihlanza thethelela Jehova philisa abagulayo Nkosi yami ngcwelisa baba Nkosi yami baba nayi Afrika Nkosi yami ibuye phambi bakho Jehova hlangabezana nomunye uyazazi izidingo zabo Nkosi yami baba nayi Afrika Jehova nayi Afrika baba nayi Israel Nkosi yami baba sivumela wena baba Nkosi yami ngena ezinhliziyweni zabantu nabafazi Jehova nabantwana bethu Jehova bathi-ke baba nonhliziyo baba entsha Nkosi yami baba uyokuloba amazwi akho Nkosi yami amazwi akho akwela muva akasebenzanga baba namanje baba usasebenza ngoyingcwele sebenza Jehova phakathi kwethu Nkosi kuzele baba Nkosi yami nali phasika baba uphelelise konke wathi kuphelele namanje kuphelele Jehova baba Nkosi yami baba nayi inkonzo masibiyeka phambi bakho usizazalelo kuhle gcwelisa abantu abathaka ngomgcwele siyakubeba Jehova asikhaleni baba asikhaleni izwe lethu abobaba abahlakaniphileyo Nkosi yami baba mbona uJesu namanje ungambona uJesu baba ungumama unendawo lapha emhlabeni Jehova ungambona uJehova Nkosi yami ungambona uJesu ungabomama Jehova abomama abahlakaniphileyo baba bayakha imizi yabo Jehova namanje ngaba bayakha Nkosi yami inqola wali yakho baba yezwi lakho Jehova yohambo lwakho Nkosi yokunqoba ungayakha lonqola bana Jehova ungayakha Jehova Nkosi yami baba omama babona kuqala uJesu ekuseni Nkosi yami babona betanzekile baba thethelela baba philisa abantu welisa baba hlanza baba hlanza inhliziyo zethu Jehova usihlanzisise baba uyasazi uyasiqonda usiqondisisa kukho konke Jehova walihlaluka ngemulena uyalihlaluka ngeJesu uyalihlaluka ngemulena uyalihlaluka ngoyohalaleka Jehova undikwaka Jehova usalesitsha undikwaka usawale olinti Jehova ontaza